welcomes Dr. Karan Thomas Singh, his hospital, Director of the Consultant Gynecology, Dr. Siddharth, Dr. Deepa, his hospital, all the nursing, and mostly our volunteers. We are doing. Dehydration correction normal body fluid leriba seda electrolyte imbalance lakana tonga tonga makhani ayana lai khulka do madu hingna ba sidi kan badi replacement therapy asini masi yan marwoi adu mahoksa di sugu mamasi hari ba sinto se wa tabi usuki wa ka silak da Ising glass ada sama aku sugar sama aku naik hal itu kita karena tolong. Madu usisu still holds true. Madu juga berarti mana nanti hari ini orang sih hangdemam karena masih ada hangdemam lagi lokal remote area lah. Daya di torang, dulu masa torang. Dulu orang di siapa yang taksi, siapa juga. Tapi tu hari ini yang nama seperti ising boil tu, warta tu mana ing masuk apa. Hari ini kita cinggi sini naga. Adu kita pakar kita betul. Doktor lakon lakta apa, orang kena. Hari ini semua dia kena freely tu biar ni. Kalau tu without any prescription. Adu mana tu harga. Jarak tu pun, harga tu pun tak gede. Doktor sini prescription tanah apa. Adu macam tu ki, amu kaya kerana aku buat kita kena. Ini mana apa. Hospital, dispensary, or community health center, or natragana general hospital level sila yung buta. Ay na ay own experience ta. Diarrhea na maraming na ang kaya masih. Mayroon bagi pada hospital yung buka dehydration tu na heman jidna kan mga mga sih na may ayaw. Puno mga do, puji Ida kan bang mungkin method ini dia punya panel mesti. Aduna doktor doktor hai bagumna. Orang sih celebration ni kasi. Masih hayang tu kita abu tu kita dia kita pun tahu. Segi procedure segi wakal segi punya ini iba semua itu. Advice suggestion asidi. Adun cakap dah lagi kita bani. Aduna ate ini nanti bangga koi kita dilibat koi segi policy dah lagi. Minggu itu mana segi help idea sih kurang. Mai magi locality da orang da manupang singda hai besi practice torgadi ujingi da kasun hai ba sumati magi walesi torgi si satyada handai hai besi si handai ba bagus ki tamama dagina kan khokotai khokosi world breastfeeding day hai na umko so koi ko yung pal tabudul hai ba siga walesi torgi siga su yan mari leni ani na su kasai magi acha da hai be Suku magi diarrhea lagi diarrhea kita melakukan dehydration ni hidup kita kuatan management tahu ini baru cerita. Breastfeeding siapa? Lepas tu bukan breastfeeding satu punya. Adu dan antara tu mai bagi supportive dengan magi ada agent masuk magi iban tu kita kita. Baru macam na breastfeeding juga sih so. Aina hukum visit mana mai puna kita lagi terjaga jaga. Breastfeeding semua apa? Lagi asal sih. Semua iba sari iba nutrition ki maya mama le bisi masina breastfeeding to buya da ba breastfeeding na kanta itu bisa 1-2% adu buki tang tang to buiwani walu ibadi breastfeeding is the best simar ko jam ko so absolute breastfeeding hai na 6 months ko kita ko mamati madu bisa ki ba angang ko madu na mai bagi to ro da to par ko ibadi ma free le breastfeeding to da regular to amaga artificial kisah botol na tahu kita maga terbiak tahu nama lagi progreso terus itu jengju mai bagi study kita ada breastfeeding tahu sing sini kena higher level kena lagi belum capai performance intelligence everything exam performance itu sudah handle kan baru macam ORS sisu tahu na itu cuma hekmat baru na hekmat lerka di breastfeeding tahu dah very interesting untuk dia atau benar-benar breastfeeding saya tahu